I pozdrav svima što ima ljudi, Tonki ste ovdje, dobrodošli u novi klip. Kao što vidite, danas igramo The Witcher 3, odnosno Witcher 3 Wild Hunt. I ja sam prešao, znači onaj uvodni deo. Tako da, uvodni deo, znači ono uglavnom upoznajte se kako da se borite i tako te stvari. A sad već krećemo kao neke misije. Sad treba kao da lovim nekog grifina, to je neka ptičurina, ne znam ni ja šta je. I sad treba da idem tamo gdje mi na mapi pokazuje, znači ona je tamo žuta kao strelica. I loviš sad kako hoće me napadne ili... ne znam šta je, ali neću. Tako da idemo tamo gdje bismo trebali da idemo. Inače, da vam pokažemo options video, da vidite, znači igram na high igram, znači ovo sam ugasio zato što mi je kartica AMD-ova, odnosno nije Nvidia-na, i stavio sam znači senke da budu na medium, ovo ostalo je sve na high. I ovo ostalo, vidite, ugasio sam samo anti-aliasing i ovo ostalo je sve upaljeno. Vjerojatno kad bih to ugasio dobio možda nekih 5 frame-ova više. Sad inače igram znači na oko, pošto snimam, sad je znači na 30 mi je zaključano, inače ovako igram neko 45 frame-ova. I što je ono, to je za mene odlično, dosta ne mora se znači ono nesat svojim igrica. Do 30 frame-ova je ono prihvatljivo, ispod toga je već ono, nije baš za igranje. Dobro, ja ću da siđem sa konja. Pa da vidimo što treba da radimo. Znači, ja treba da ronim. Sad ću, znači... sad bi trebao da zaronim. Znači, roni se kad stisnem C, sad sve treba da tražim. Ovo mi je vazduh, gore kao. Da, na desni klik palim ove kao Witcher senses, tako da mogu da vidim neke stvari druge. Odnosno ovo kao što je kao svetli. Sad, je li to ono tamo, čini mi se da jeste, ali morat ću da izranim zbog vazduha. Dobro, sad kad uzmem pa ću opet da zaravim, inače nije bilo klipova zato što sam stvarno zauzet sa školom, sad će još malo kraj, tako da očekujte da će biti na raspustu. Dobro. Očekujte da će biti znači na raspustu, da će biti klipova. 12 kao nearby, ovdje negdje blizu. Samo morat ću opet izvrniti zato što nemam dovoljno vazduha. Izravni. I sad treba znači tu da pričamo sa Vesemirom. Prvo da ja izlazim iz vode, pa da pozovem konja, usvoreno ga tamo. Inače, koliko sam ja slušao, igrica je zasnovana, ja nisam stvarno znao, mislim da ima knjiga koja se baš zove Witcher, odnosno Veštac. I čini mi se da je igrica zasnovana po toj knjizi. I ovo se negde se radnje dešava oko 1200. godine, tako čini mi se. Čini mi se da je u knjizi da je nešto mi je drug pričao, da li je Poljska, ne znam, tako nešto. Da li je poljski pisac ili ne znam stvarno, ali ono, uglavnom imena su onog naša, Vezimir, mislim ne naša nego ono, slovenska imena, bare mene tako asociraju, sad nisam siguran. I ono, ako ste gledali na YouTube-u, znate kakva je igrica, da je strašna. Znači ovo notice boards, da vidimo šta kaže. Dobro, ovo su nekakva uputstva.
Znači, ako može vaš kompjuter da podrži igricu, ja vam stvarno preporučujem da skinete i da probate. Mislim da će ovo biti igrica godine i ono, po meni ovo je, po mom mišljenju, znači ovo je jedna od najboljih igrica koje ikada, znači koju sam ja ikada igrao, a ono, igrao sam ih prilično dosta. Neki osjećaj imam kao da je pomešano Assassin's Creed, ovdje sad kao treba da biram, šta ću da kažem, znači vi ste kao uključeni u tu tok priče. Meni se čini kao da je igrica povezana, znači ono kao da je lupam Gospodar prstenova, Assassin's Creed, kao da je to sve u jednom, nekako to srednjovekovno, to ne znam kako, bar meni tako nekako asocira. Dobro, ovdje sad treba da biram. Znači ja sam imao, bio sam inače da istražujem neko gnezdo tog grifina, to neka pticurina. I sad neki su ubili, neki ljudi, nisam baš ono pratio priču, zato što eto, ovo sam uzeo samo da snimim malo, da čisto budem aktivan, da ne bude ono, da ne snimam. Zato će biti nekih tutoriala, ali eto sad smo krenuli s igricom. Sad kad sakupim para, znači ono, planiram da kupim GTA 5. Mislim, ja sam ga već kupio i naručio, ali tu je ispalo nekih problema, tako da morat ću opet. I dobro, ovo mogu da ubrzam, a? Time to set a trap. Znači, treba da napravimo zamku. Nisam počeo od početka da snimam zato što ono, ne morate, ono, glupo je onaj uvodni deo kao kako se bori to. Znači treba stisnuti backspace. Dobro, alchemy. Dobro. Thunderbolt, gdje je to? Jel vidite vi? Ja pitam da vidite. Evo ga. Enter. Dobro. Page up, page down, or click on the arrows. Znači imam taj... Dobro. Treba da ga prevučem. Umjesto čega. Umjesto vode ili umjesto hleba. Ajde, zamenit ćemo vodu. Ne. Ovo je bio batak. Ovako. Now you can use the potion again, press R, ok. Or F to activate the potion in the second slot. Znači R da aktiviram hleb i F da aktiviram ovo. Dobro. To show the items of that type, here you can find them. Dobro. I ovo mi je stamina regeneration, ok, dobro, ajde ćemo da zamirim, a šta mi hleb daje? Dobro, vitality, ok, ništa, ovdje ćemo dostaviti ovako kako je. I da se vratim u igricu. Ovo je moj konj. Pa da krenemo. Dva puta kad stisnete shift, ne morate da upravite, nego će ono, sam konj će da kao galopira i... Aha, ovo sam mašio. Strašna igrica, ja ne znam stvarno, mislim da GTA 5 i ova igrica da će to biti najbolja igrica ove godine, što je i realno tako. Evo ga Vesemir. Znači mi sad pravimo neku kao zamku. I čini mi se da ova igrica ima baš dugu priču, tako da ne znam, aj vidit ćemo ako budem mogao da snimam.
odnosno da snimam cijelu igricu, ali ono, bit će to će baš dugo trajati. Sve kao neka ovca, odnosno neki mamac, kao čini mi se. Da, mogli bi se mi pišeti u komentarima šta da igram, koliko snima, ovo već 10 minuta. Ono, ne znam koliko ću snimati, ali nema veze, nek ide, pa ćemo vidjeti poslije. Napišite mi samo u komentarima, ono, da li biste voljeli neku igricu, neki tutorial, tako nešto. Ja sam više tu za neke igrice, ali sad sačekat ćemo, znači ja se raspuštam 19. juna, tako da tu bi trebalo da krenemo malo su ozbiljno, malo da snimam, pa će biti onda okej. Pa možemo da ubrzamo. Evo je. To je taj Griffin koji gođao, šta je neka ptica, čini mi se. Ovo je samostrel, tako što kod nas tako prevodi, čini mi se da jeste. To kill for engineer, okej. Nema veze, neka se kocka. Sad treba da gubijemo tu životinu. Ovo je ružno, nadam se da neću failovati zato što ono, samo sam se jednom borio to na početku, to je to. Ovo odravne ptice. Šta radi, ajde. Dobro, izbjegao si mi. Što samo mene napada, što ne napada njega. I koliko je pičurno. Dobro, još malo mi ih hata ostalo, tako? Ako sam ja dobro vidio. Ajde, sleti. Kako da gubim, pobići će mi. When using your nose only see more, but here no. Ok. Znači sad treba da gledam pomoću ovoga. Ovo tamo gore. Nervira me što mi se zaključa framerate na 30 zbog actiona, zato što se njim snimam. To me užasno nervira. Još malo mu je ostalo, ajde bre. I... If I prove too difficult, you can flee and live to another way. Gotovo je. Strašno za malo da mu ubijem. On se nije ni borio, sam se ja borio. Kako se zove, Vezimir. Pa zanimljivo. So you can stand and prove some things. Like what? For example, upward vertical strike is too obvious. But more on that later. Take the griffin's head to the black ones already. Vidite im oči kako su kao žute, kako zmije, tako mi izgledaju. Ja uzim njegovu glavu. Dobro, take all. Pa ništa, to je bilo to možda za ovaj klip, znači ajde donesemo tu glavu i da završimo. Jer ono, neću sve da snimim sada, a i ono baš
You find pneumatic interesting his abilities. Dobro. Jesam uzeo glavi, jesam. Sad treba vidimo tamo, ajmo. Pa za prvu epizodu je ovo solidno, znači ubili smo tu čudovište, tu čurinu tu i... Ajde odnesemo glavu i mogli bi da završimo klip. Od ovih ću da bežim, neću da se borim s njima. Piši. Ne mogu sad da se borim, mrzim iskreno. Tako da samo ćemo... Tako ćemo samo tu glavu donesemo. Ne znam zašto idemo ovdje. Možda se mogu da izbijem. Treba bežimo od ovih, znači, gasova. A gdje sam baš ušao ovdje, em što ima ovih gasova, em što ne mogu nikako da se popne tamo gore. Evo ga puta, dobro. Konj se umorio, jedno dole kao vidite. Evo pešaka. Ćao. Sad kad predamo to, znači ispunili smo misiju. Stvarno je grafika, vidite sami kako je. Super je, mogu da zamislim kako je na ultra. Nisam ni probao iskreno da igram na ultra, mislim da bih dobio oko možda 25 frame-ova, ne znam, mislim da ne bih dobio više, ali to stvarno ne mogu da igram tako. Probat ću da ugasim one kao blur, motion blur, šta već ima tamo, pa će možda dobiti još nekih 5 frame-ova više. Ajde malo da ga provociramo. Guess you've dropped your good uncle act. It was no act. I extended a hand to these people. They spat on it. Could it be because it held the sword that killed their loved ones? Tja, a moralist. And what would you do in my stead? Would never be in your stead. Tell me why you've come. Fulfilled my end of the bargain. Your turn. Where'd Yennefer go? To Vizima. She was a day's ride from me all the time. Under my nose. Might have said so. Yes, I might have. But you would not have killed the griffin. Tit for tat. Oko za oko, zub za zub, jel? We are not done. It's yours, this gold. I would not want you to say you were inadequately compensated. Aha. Pa malo, kad mi jedan seg nudio novac nisam uzeo, ali od ovo ušujem zato što je bezobrazan. Tako da... Dobro. Ništa, to je bilo to za ovaj klip. Vi bacite subscribe, like i napišite mi samo u komentarima šta biste voljeli da snimam. Ja ću probati, znači onda ispunim. Skinut ću još, skinuo sam da Metal Gear, možda provjerite na internetu kakve igrice, mogu bih i taj gameplay da snimim. Ili ovaj kao walkthrough, pa eto to je to, znači vidimo se u sljedećem klipu, bacite like, subscribe, ćao.